ko mwari muvuze ngo ikimodoka ngo kiri guhindukira se hehe gisa nk'ibyatsi dore ngiki muhano ngiki rero kigeza hano uruhare yagutya mbonyemo akantu ngiki nakibonyemo hano ngiki uru nirwo rumodoka nirwo bari guhiga gukora ibintu inka yanjye uru rumodoka babuze ko ntabwo barubona ruriya nirwo abarundi bari gushaka nivyo byasohoreyo gikurita ku nzu ya muhungu wanjye inzu irasenyuka abana barimo mu nzu bajyamye babiri abana bose marakira izo nzembe zigenda zibatemagura amaguru n'imikongo abantu benshi bagiye bafata abayobozi kugira ngo bongereze abana amaraso ubu abana bari he abana bari ku hopitali ubwo rero urabona ko ari ibibazo ni ibibazo ni ibibazo nk'abanyamakuru mutuvugira muri kubyumva ukuntu biri kuvuga nturi kubyumva se rimwe nturi kubona binyura mu kirere biri kunyura mu kirere ntitumenye niyo birengeye cyaguye ku nzu yanjye muri Kongo. Wowe utuye muri Kongo? Utuye muri Kongo. Byagenze bite? Twege twatwicaye baratubara ngo twinjire mu nzu. Batubara ngo twinjire mu nzu, twinjira mu nzu. Ninde wababwiye kwinjira mu nzu? Abantu b'abaturage twese nyene bazatura ngo ntituhunge twinjire mu nzu. Ninde wababwiye kujya mu nzu? Bo abayobozi. Twinjiye mu nzu mu mwanya muke ho nari njyamye umuhungu wanjye nari inyuma y'inzu yiwanjye nza kumva kitibukiye ku nzu aho ngaho nari mfishe urugo nari mfishe abuzukuru banjye kiratemagura kumbe n'amacupa ni nzembe ziba zirimo ariko kikaza n'umuyaga mwinshi cyane aho ngaho gafata hafi kilometero nkabi 17 babandi bari hajya bose zose kagenda zisenyuka. Ibisasu by'ejo byakugizeho izihe ngaruka? Ni ibisasi by'ejo bundi bagitangira. Yego byakugizeho izihe ngaruka? Byasohoye iwange n'inje nari wa mbere mu mungini wiwacu. Nije byasohoye bikurita ku nzu ya muhungu wanjye inzu irasenyuka abana barimo mu nzu bajyamye babiri abana bose marakira izo nzembe zigenda zibatemagura amaguru n'imikongo abantu benshi bagiye bafata abayobozi kugira ngo bongereze abana amaraso. Uba abana bari he? Abana bari ku hopitali. Bari ku hopitali? Wewe wahunze? Njyewe nahunze. Nanize ngo njabuke nze kureba ko ameze hanga nabo batwangiye ngo tubanze tureke. Abandi mwabanaga mu rugo barokotse ibyo bisasu bo bari he? Abandi barokotse ibyo bisasi benshi nabo bagiye bahunga. Ubu ntabwo uzi ahantu bahungiye? Sinzi aho bahungiye. Hari n'abandi bamwe ngo umusore turi aho ngaho inyuma nawe twarabanaga nawe yarabitorotse nawe ari ino ibyo byago twarabironse. Mufite icyizere cyo kuza gusubira mu rugo? Twebwe ntitubizi neza umutima iracyahaye imitima iri hejuru wabibonye ntiyacyumva cyangwa yamahita agenda. Yego byatangiye nka sangara? Byatangiye nka saa saba. Ihangane mukomere kabisa. Warumbwiye ngo undi nuwuhe? Undi mwaturukanye muri Kongo? Sinzi amusore ngoriya agazi hari kanje kumureba reka murebe mubaze ndebe ko yemera kutuvugisha ngira ngo ni bamwe mu baturage b'abanyekongo bari muri Kongo ariko ibi bisasu byakuye mu ngo zabo. Chef umeze neza? Kongo vitu vikongo sana. Ule mzee alikuwa anasema pale ni jirani yangu. Nilikuwa nyuma ya nyumba yake niliangukia kwa kile kibombe niko nakula. Pale sile nyumba iliangukia kwa kile kibombe nyumba na mimi nilikuwa manianje karuka. Sasa manianje liruka ndio mimi nikakimbia bishi wote tulikuwa mle nyumba tukakimbia tukaenda. Tuliona ile action vile watu walilumia. Watu washalumia na wengine nyumba zishabomoka sisi tukakimbia nyingine familia zikaanza kimbia. Mwale mwingine sasa hakuna mwatu. Ile mwingine ya ugenje kama nyumba haina mwatu.
Sisi wote tulikimbia na wengine bako wanavuka na wengine bana madokio walibakia pale ku frontiere wakatala wasivuke. Lakini vitu viko ngufu sana kule. Asante sana. Kiriye nawe uri kumbeshya kuko wawuzi ko nshaka kubireba. Arimo aranshuka. Ndagira tuganire. Hari ikibazo? Hari ikibazo ngira tuganire. Kibazo ki? Njyewe nitwa Mukandutiye Tereza. Nyine dufite ikibazo kibi ibintu biri kubera hano hafi yacu ko natwe gishobora no guhaba kikaduhabukiraho kandi n'ubundi natwe tukabura umutekano. Ubwo rero ntabwo bitunejeje n'ukuri nk'abaturage kabisa twabuze amahoro. Uretse ho gato. Yego, hanyuma ndagira ngo tubwire muri hano akazi mwabaye mugagaritse muravuga ati tubanze turiho ibintu bigana se. Akazi twagahagaritse bitewe n'izuba naryo ryadukoroze ariko n'ibi bintu nabyo biduteye ubwoba cyane. Nta muntu wajya gukora ari kureba ibintu biri kubera hano nyine. Yego. Biradutesa cyane turumva nyine ari ubwoba bwinshi cyane abantu bafite. Hanyuma ndagira ngo tubwire hano hantu muri kumwe na bamwe mu baturage b'abanyekongo babashije guhunga baravuga bati tubahe tubivuyemo. Mwabakiriye mute bo bari kwiyumva bati bari hano? Cyokora njyewe ntabo ndashyikira. Ariko abandi bo barabonye baranabagiye babatwara nyine. Ariko bari bahangayitse. Bageze na hano babanza no kubahagarika ngo ndibatambuke. Bagiye batambuka bibagoye cyane. Ubwo rero urabona ko ari ibibazo. Ni ibibazo da. Ni ibibazo nk'abanyamakuru mutuvugira. Muri kubyumva ukuntu biri kuvuga? Nturi kubyumva se? Rimwe nturi kubona binyura mu kirere. Biri kunyura mu kirere ntitumenye niyo birengeye. Nuko nta mahoro nyine dufite ntayo. Yego. Urakoze cyane. Ngira ngo rero icyo kintu mwambwiraga kiri he mwebwe? Bari gushusha. Mu mpuwe ni hehe? Ko mwari muvuze ngo ikimodoka ngo kiri guhindukira se? Bamwarira korosi. Hehe. Wakibonye ko Murimo murambeshya namwe. Arimo arambeshya uriya mugabo. Igitengu. Ariya hasa na hari igitengu. Niyo modoka igihagarara. Ari andi kubona mu Hehe. Kimodoka? Munyereke neza. Niyo kiri kugenda. Wewe gutamenyanye navyo Ziko ntari kukibona neza. Reba no kuri poto. Iri poto ryo hagata. Ndi kuribona. Ntirikane ngiki. Muri muhanda nyine reba poto ko imeze umuhanda ikiri umuhanda. Ngo ndebere kuyiye poto. Kiri hejuru se umunsi cyane mu bishyimbo hayi. Hano ku bipoto ku muhanda. Nuzo ko ari mu muhanda. Ari mu muhanda. No turagura ko ndi mu poto. Haye. Nakubeshya. Mwe ari cyo muri kubonara? Reka tugera ahantu heza. Iki kiyishingirije? Gisa nk'ibyatsi. Dore ngiki muhanda. Ngiki rero kigeza hano. Urahari gucya. Mbonyemo akantu. Ngiki nakibonyemo hano. Ngiki. Uru ni rwo rumodoka. Uru ni rwo rugukora. Nirwo bari guhiga. Gukora ibintu. Nka yanjye. Nuru rumodoka babuze. Ko ntago barubona. Ruriya ni rwo abarundi bari gushaka. Ziko rusa n'ibyatsi wa mugani nanjye narinduguze. Nari narubuze pe. Ruise rurenga gutya. Ubwo rugiye ikindi kiri hehe? Kiragikuruye. Oya kiragikuruye ni bibiri bifatanye. Ndakibonye noneho.
kirasa neza neza n'icyatsi. nose hariya cyari kiri no mu muhanda. Hariya mu muhanda. Hano muri Ngoma. Ariko namwe murareba. Yo tarabanye nabyo nago. Namwe murareba. Nari nagishatse nakibuze kandi mfite andi maso. Iriya niyo mbunda barimo barahiga abarundi. Ndayibonye. Ariko cyahagaze ntago kikiri kugenda wa. Kihagaze hirya yari amapoto kuko ntago kiri kwiyomba ko ari abiri no cyahagaze. Hirya guki. Siti. Tujye kwambuka.